Thank you, ma'am. You're welcome, Leon. Sorry, ma'am, no. It's okay. O sige, sumrek ako. Anya day di anariknak. Bayat ti panangarakop ko kan Ma'am Agnes. Kasla si Marot iti kararwak. Ti bara ti bagina kan bang luna. Uri ako para ko niti shower. Kasana mo punas ti bara ti bagik. Hindi pa nangarakop kanya Leon. Tiyak man naman naramido no nakidawan na kanya ti kasyan. Anong sa bagay? Kuna naman brotherly and sisterly hug. Pinalubusak man. So, awan mat kiti ti madsya na day chay. Nawapayakas to'y tirik na ak. Inaram nakakadin ti lalaki nga arapaap mo ako na? Saan pa'y? Ngam, mangnamnama ak nga arman nakta naragsak mat ang makisarsarita kanyak. Sigurado ka kadi nga awan pa'y asawa na? Jak pa mo, ngam awan pa panan no jak mat lama amon ken kuana no ad asawa na wenno awan. Damagam kadi ken kuana no da asawa na wenno awan? Diskart jak lang dayta. Uray kita am. Jay kunakon. Aganat ka. Karkano ta awan samat ti panagayat mo ken kuana. Kayat mon sa lang aramatan para iti arapaap mo abumakna. San ka ngagdanag? Amok ter aramidot. Aramatan ti utek tapno matunoy ti arapaap iti biyag? Ngam saan ka kumaa mga ramat iti tao? No kayat mo ti rumang ay iti biyag? Apay saan? Basta saan akon nga agrigat? Kagkasapulan da kano ijay balay mi, ma'am. Masakit ka naman na ninanang ko. Manipod ngamin awan day di tatangkon. Isulangan ti agtrab-trabaho ang makilablaba. Isu aday jay. Agsakit ka numanan. Sa payagad adal sa dagiti kakabsat mo. Uwan nga rod, ma'am. Mabainak ko maamang ibaga. Tamangan no, kunan nyo abuswag ti kinasayaat yo. Awan ti kasta panunot ko Leon. Raman ka hindi ti kinasayaat mo nga anak kan kabsat. Siyak ti inauna, ma'am. Siyak lang ti makatulong kan nanang ko. O sige, maawatan ka. Siguro, day tapay ti rason no apay nga aging gaitakat. San ka pa'y anang asawa? Am I right? Owan, ma'am. Nakasagana ak amang isakripisyo iti pakasagnak para kadagiti kakabsat ko. Tilaw na yung pakasagnan. Ti salon at ninanang ko, ma'am. Nasingpot ka nga anak, Leon. Kat rauman ka una iti dayta. Saan ka ngagtanag? Tulungan ka. Agyaman ak, ma'am. Saan ko nga mo? No kasano ang makapagsubadag iti kinaimbagyo. Talagang awan makunakin, Ma'am Agnes. Nakasaysaya at launay. Mabaihinak pa yan. Awan maaramidak. Malipitak. Kasapulan ti pamilyak ti suportak kadakwada. Ay, kasano nga ta makapagsubalitak iti kinasayaat na. Kumusta nga tamot tanjay anak ko? Sapay lakuma, tanasaya at ti kasasaad na, tasaan mutan ang nagsubsublay. Angam sa bagay, naibaga na sakbay anapanda. Adda ka no pangisarkan ti gayem na iti trabaho. Ay, nula ko mamapalin. Saan mi akayat amaya dayo ti anak may? Ngam, nanakman mo't kit day.
Nasaya at met, numapan na sa pulan tinasaya at agasat na. Nagpintas ka mo't itang andaw. Nag-make up ka mat. Tapno arman na ti lalaking arapa ako. Masapa ta sigurado nga umay manan ijay ngagkape. Damagam ka din no addan asawa na. No makapagsarita kami. Maamwak itan no ada asawa na no awan. Saan nga taan nakababain? Aday takit din tiin kadamdamagan? Idalan ko itiwagas asaan mo't nga agparang akababain. Kasano? Anya ti aramida. No maijay restaurant. Maamwak no addan asawa na. Saan ka di pa'y amapan ijay trabaho? Sumaro no akmatlaan kan ka. Labaak labas si tibadok sakbay asumra ka. Mala, umunak nga rodan barang agkita kami iti Prince Charming ko. Lausan ti gayem ko. Arapaap natin makiasawa iti bak. Sapay lang ma. Tasaan amay sagma. Kaasim nagbanak akasta. Naggrigat ti biyag ti marigrigatan aya. Karkaro, no sikat ti pang namnamahan ti pamilyam. Ay, adala ko mamailawan nga agayat kanyak, nga da mabalin na. Kasano nga tan aya? Ni Ma'am Agnes. Kunak no kaguranak iti kinid daw ko apanangarakop ko kenkwana. Palpaliiwag. Ngam saan mo't ang nagbaliw? Ngam napaliiw ko kit di. Ano maminsan kat kasla maikul ko lang. Anya nga tati parikot na. Wen gayam. Ti waitress iti restaurant. Madlaw ko. Ag gusto kanyak. Ngam tutupak ka di. Leon, mapantaman pa iti restaurant ta mabisinak. Iti restaurant iti asidad ti pagadalan. Baliwan ta mamot ti menu. Okay lang kan ka? Uwan ma'am. Apay kit din na saan. Naruwa makitirigat. Mapantay ka din? Awan Ada kaming meeting minton madamdama ka dagiti kakadwa ka manursuro. Sa dinon to nga ro ti pang suko na kada kayo ma'am. Iawag ko nalatagan kan. Apaman amalpas ti meeting mi. Awagan kan to. Uwan ma'am. Mapantay ka din iti restaurant? O sige. Mapantan, tadya pa nagsublik iti pagadalan. So dino ka diti damo nagtrabaho am kas kahira? Iti ilimi. Anya ka di matitrabaho mano? Ay kwa, may isa nga ahinte iti insurance company. Gumata ka di? So nga inmay ka dito eh? Ay, awan pa'y kwartang igatang ko. Umay ko lakitahan ti may sa akadom dito eh. Kunak no gumatang ka. Sige, tada si kaswag pa'y. Adan nakapili iti counter. Sige lang. Madlaw ko ang nakagat. Kan lang nga natin nasingpan. Naang ma. Madlaw nga awan makeup na. Pulbos lang. San na nga mo? Akatalag ko tagparparang akin ko kwa dito apisto. Nasingad akin na ubingak kan gayam ko. Sino ka di dya disente ababaya kaduam nga imay dito yung restaurant, idi kalman? San mamot siguro nga asawa da jay, tamadlaw nga inaunakan ka? Awan pa'y asawak. Amang ano ni mami tidakda kamatam. Ha? Mami ko nam? Ungayam, anya ka dito order mo? Agkapiak laan.
Sa anak pa yung amin na mabisin. Sige, tayo nakngarod mga ala iti kape. Mami ko na namat iti kadwana. Madlaw a disente. Anyo nga ti trabaho ti ina ni Leon. Damagag tuman ken kuana. Adto yung ti kape. Agyaman ak, Dory. Anya ka di ti trabaho na jay kaduan? No ni ma'am mitidakda kamatam, profesora iti asidang nga universidad. Profesora gayam ni mami. Dan sa matultulang da ito eh. Ma'am ko na. Mami ko na naman. Agad ka, anya ka di mo ti trabaho? Di mo kunaan at tambay ka. Ay, kwa. Family driver ak. Ay, nagmayatan. Nalagaan lang ti trabaho. Family driver. Gusto, sikat ti driver ti pamilyam. Kwa. Wag. Amom, profesora gayam ti ina ni Leon. Jay ko na, akursunadam akanayan iti restaurant pagpapaayam. Uwan, awampay ka no asawa na. Anya ka di trabaho na day taal yun. Ay, family driver ka no. Anya? Uwan, iso ti driver ti pamilyada. Ay, amangan mo't no, standby lang. Kung apay akanayan dito restaurant. No family driver, mabalin nga awanan sa bali at trabaho na ta, itulod kan sukunan na lang ni mami da. Kan tikakabsat na siguro. Ha? Sa bagay. Saan amaadaan iti kotse na awan trabaho na? Malaksit no da nangipatawid ken kwa na. Saan ko nadamagan pa'y? Ang mga numa-turn off kanyak. Narigatan. Masiguradong ka di, nga arman na ka. Siguro, tapak pa kita akmat iti motibo. Anya? Simple lang. Di namat nga ta ipapan, agaram pingata. Dory! Awat ka dito trabaho itama, no? At ka man dito ang katada opisina. Ay, at dapay nang sukat kanya kita, ading ko. Agianak may basit iti mall, iti sumagmamanong nga oras. Mapanak mo't lang iti opisina, hinto madamdang. Imbag man, na mabalinda ka lang sublatan. Nung kumamat mabalinda agpasublat dito eh. Oh, kahit mo ka dito, mapanta agpasyar? Sino ko ma? Sa may sa, amangan no agmot ti boss ko dito. Raabak ko kadilaan. Saan ko akayat ti maikat iti trabaho? Di... imbaga ka din ti boss mo dito eh? Ti imbaga ti nakasarita. Sagpaminsan ka no nga umay dito eh. Tada trabaho na sa bali manong. Ada ka no sa bali a negosyo na. Kasi at manong. Sige nga ron. No kahit mo, ibilang na dito yung day off mo. Mapandag pa siya. Ay, sana mabalin. Amangan no, agumot ti akin kukwa kat umanay apakaikat ha. Saan ka nagtanag? Kadwak taking kukwa dito eh. Gayam ko. Saan ba't siksikat kahira dito eh? Talo kayo man. Samay sa... Saan pa mo't nga ado ti tawid ha? Ay, saan man mo? Diyak kayat adadaulan ti panagtalat da kanya. Babaan iti ipapanaw ko. Adyak nagpakada iti boss ko. Okay. Bili ba kiti kinasingpot mo? Saan ka napilitan? O sige. Inak nga raw din yung opisina mi. Ma'am, mabalin ka dito agpakada yung bigat? Tawan mo't sa rakyo? Nalipatan mo ka rin a day off mo no bigat, Leon? Managlilipat kan sa matan. Ha? Uwan gayam, ma'am. Ay, kunak no saan ko pa yung amin a day off. Inakla ko maagaliwaksay. Mapan kan tulatan. Saan ko mat ngay parit Kan may sa day off mo. Ay, agyaman ak, ma'am. Ma'am,
kuha ko ma. Oh, saan mo nga ibuksilan, ti kayat mo nga ibaga. Ay, Amok kayat mo man ti ag-cash advance. kuha ma'am. O sige, kan ka. Tapno adamot kwarta maangat pa siya. Saan ko apang paminsan nga ikisa iti sweldo ti utang mo? Basit laang ti ikatatunggal ag sweldo ka. Agyaman akmanan ma'am. Man nakaawat kayo unay. Gapo, tanasingpet ka mat, Leon. Katsapay ko ma. Tagtali na ti kasta kinasingpet mo kada kami nga agiina. Mangnamnama kayo ma'am. So papakak mat ti kinasingpet yo kanya. Saan ka di ana ibagam? A day off mo ita? Oh, apengar nga da ka dito yung restaurant ita. Day off ko nga maddan nalipatak dito idi kalman. Inalak lang. No day off mo, babalin ka di nga agpasyar ta, Dory? Sure. Sa dino ti pagpasyaran ta? No, sa dino ti kayat mo. Di iso ti papananta. Mabalin ka di ijemol? Sure. Imbag iti mall, tasana na pudot. Oh, ada ka di kayat mo agatangan iti mall? Awan mo kit di, ngam no adda magustuhan. San ko nga amon no gatanga? Ragsak ka makita ama nama. Anya ka din ti pakaragsakam. Amom, impasyar na ti Prince Charming ko. Ingatangan nak pa iti blouse. O, kita nagpintasan ka di. Mano ka ti pananggatang mo dita? Milyon tigim matang. 600 da ito eh. Ijay kayo kumaayan ko agim matang 400 day tayo ayan ko. Kasta ka di? Ay, tsak mat ngamin ammo ti ayan mo. Nalaklaka nga ron ijayan mo, no kasta. Gagangay nga ibaga ti tindera, tinangato a presyo. No saan ka tumawar, iso ti presyo na. Adda iti aggat-gatang na ita. Idi imbaga ti tindera a 600, binayadan naman tan. Nagaram ka di kan. Masiguradok aday tat ibaga na intun rumor kami manan. Sungbatam ka di dayta ibagbagam, aliyon? No, ulitin na pa'y amang ibaga. Amangan nosong bata ko. Dahito tinagdumaan da Ma'am Agnes kan Dory. Ni Dory, siyak tinaggasgastos. Idinto ni Madam Agnes, kat iso ti aggastos na rumar kami. Kat aging ga ita, diyak pa'y lang malipatan ti inaramid na. Ti panangtad na iti regalo kanyak. Ay, dahita tinagdakkala nagdumaan da kan Dory. Gayam, adayang baga ni Ma'am Agnes kanyak. Ti kanurilo nga intad na. Kanayon kanu nga usarak. Ay, saan ko amawatan? Noon niya dagito'y akin ay imbag nga aramidan ni Ma'am Agnes. Saan ko matakayat a panunutan? Nga dati pa naggusto na kanyak. Ang amno bilang takasta. Anya ti aramidak. Nasurok labasit asa nga pulo ti baet ti tawan mi. Ken awan sapay. Tanasurok matan at 30 ti tawan ko. Tartitukon no may akasangay ko. Kat ni Madam, 40 na laan, tanasapa na kiasawa. Angam sa bagay, ubing tilangana, kan napintas ni Ma'am Agnes. I-off mo intong bigat sang kadi. Owan manong, apay ka di? Mangpili ka iti kadwam kadag iti tindera dito eh. Mapantay pa siya intong bigat. Pagpasyaran tayo. Kaya tiyo resort? Mapantay no asino ti mapili makadwam. Talo tayo kadilaan. San ka di ang naragragsak no nayunam ti awisam? Adalakit ti mabati dito pagtagilakwan tapno saan ngagsira. Ay, alaman nga ron.
Nabayag ajak nagpasyar iti resort. Okay. Kain mo ka dito agaramat at ating suit. Ay, sa anak anarwa manong agaramat iti bathing suit. Ag-short kan t-shirt ak mabalinan. Sige, sige. Mangala ka dito lakom, tayo charge mo kanya. Ha? Ay, kababain mo't manong. Pabainan na ka dito na. Italang mo't nga ramidik da ito ya. San ka di? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apa nga kapkabil mo iti bagday tatwalya kas kada shorts? Ay, jak gayam na ibagakan ka. Mapan kami kadagiti kakadwag iti resort. Oh, di ka pa'y nagawis. Umayak kumamat. Adamot trabaho ita. Pasensya, ngumada nang awis kada kami. Isu ti makaamo iti amin. Jak man amo. Pasaray umay ije pagtagilakwan. Kuna na nga ahente ka no iti insurance company. Ada ka dir armon na kada kayo? Awan mat. Ngam paragkita kan ko anak at nasingpat. Uray nasingpat ti may sa tao. Numamirmiraot mat. Uray bak nang mat no kuripot. Wano saan babaero? Ibaga na nga awan asawa na. Uray adapay gayam reserba a babae na. Unay ta reserba a babain. Adamot kasta. Ada asawa na iti sabali a lugar. Adapat kayang babae na iti sabali manen a lugar. Agpulumot lang dagiti kakasta at tao. Saan amat maturog ti Diyos? Tapno saan amadusa ti kasta a klase ti lalaki? Ti kang runaan kanya, kat day tayo sana kagrigat. Ada maitid na kwarta gastusak karagiti masapsapol ko. Nga uray, saan mo ngay ayatan kasta ka di? Masursuro mo't lang ayatan ti lalaki na maitid na amin na masapol. Day ta ti kang runaan. Saan mat akasta ti panirigan? Uray saan abak na? No laki din nasingpat. Ay ayatan, kan ay ayatan nakman. Apa yung bukiladang tawalit mo? Sa kagwingiwing, Leon. Ay, ma'am. Da kayo matgayam dita. Di na ka din nakita? Itayak pa yung nagbasbasa iti dyaryo dito'y salas. Di mo ko na ngawan mananagyan tawalit mo. Ma'am. Ada lang amin ginatang ko. Madlaw kat ka na iti panaggaston. Inton umawag man ng tekabsat mo nga agad-adal kat agkasapulan iti pagbayad na iti pagadalan agparikot kan tumanan. Ay, dahi tangarot ti parikot ko, ma'am. No umawag da. Awan mat nabatin. Ay, sige, ma'am. Mapanak pa iji garahe. Ay, kababain. Nakita din ti wallet ko. Nabuking awan manan kwartak. Kat kabalbalik pa ilaang. Ay, nagastok mat ngamin iti panagpasyar mi ken Dory. Ay, kaslamat agparikutak ken kuana. Anya ti aramidak. Ipodnoksan asa anak abaknang. Ken di tamat a masubok ko. No agbaliw ti panakilangan na kanya kuno saan. Saan ko nga isakripisyo ti pamilyak gapo ken kuana. Magustom ka di dito resort? Ay, owan mano. Saan la asisyak tinaragsak? Agraman nagiti kakadwa tayo. Mabalin ka di nga umay tayong tumanan? No, agawis kayo lakit di manan, sir. Ha? Joke ka di. Sir manen? Saan ka di mabalin nga awagan naklangan ni Tom? May meta din gen. No? Maikaritoy na mo. Unay kata, may karit tanumon. Wan ta kanayon nak ngamin nga awagan ni ti sir. Inton kwan, inawagan ka mo ti madam. Ay, saan nga Rudan? Di nakawagan iti madam. Saan na bagay? May saak lang at trabahador iti mall. Oray may saka lang at trabahador ako nam.
Tanangat ti pagkitkitakin ka. Na nga to? Iti anyaga po. Wan, tayo ti kaado ti makitkitak ababalasang. Sikapay lang ti na magpitik iti pusok. Day taman ti bidto ta sasawan dagiti lalaki. Kasano ko mga ibagayo at ibaba iti na magpitik iti puso yo. Kitsigo din ngagpitpitik. Ha? No saan ngagpitpitik? Natay kayo kumana. Agpay sumatkit iti magam. Sigo din ngagpitpitik ngam nakapsot. Saan amang ngag? Ngam no makita na ti babae ang mamagpitik. Kaslad daranudo rin ti agsasaruno apitik na. Nalabas ba tayo tadaranudo? Apay, guro. Apay, ano ito'y igit ti baybay tinangyagam kanyak, Leon? Adda kayat ko pagsaritaan ta. Nas ka na mamam da ito eh. Anya ka dirita? Agarusan kanyak. Saan ko akayat ti makabasol kan ka? Saan ko akayat ti agulbot kan ka? Anya ka dirita? Saan ka man ang gundaway at tao, Dory? Saan ko nga mo no nagbidto tak iti panangipapan? Anya ti ibagbagamon? Sa balin sa ti nagawatam iti imbagbagat kan ka. Ti kunak amami kat amo. Ha? Saan amami mi? Ay, Ti kunak ka family driver. Kat driver ti pamilya da Madam Agnes amang isurusuro iti may isang universidad. Pudno ka diti bagbagam yon? Kasi tinakunak, Dory. Saan ko akayat ti agulbod? Wano agpamarang. Tarong martumatlaang ti pudno. Naklakit din mabak nang tadikot si. Saan matgayam? Anya nga ron. Family driver matgayam ti profesora nga amo na. Unak no mami na. Anya? Mami kun kunana. Madam matgayam saan amami. Sa bali, tinagawatan. Bayam dita. Addan tulat ta siguro masarakak asabali. Oray lumakay ditan basta baknang. Anya? Saan ka pailang anadidigra? Iti napasama? Ay saan? Patsyak nga addabay sa bali asumang bay kanya. Leon, nasaktan kan sakit di itinaibagakan kay tinaminsan. Nga, anya day jay, ma'am. Di ka na yun na panaggastos mo, iti kan labas. Ha? Ay, kwa? Saan, ma'am? Kung nakitino na sa kairit ka. O niya, gusto di order mo. Ang mga nakurang pay. Ay, guston, ma'am. Sa, kwa, nagina. Anya ko mano nangina, tinapatag, mabsog ka. Sa bagay, Ngam, mababain ako una yan. Uray iti na minsan. Saan kayo man laan na ilibre mat nga uray da kayo ti boss ko. Anya ko maita? No siya kakanayan ti ang agilibre? Kat siya karot ti amom. Paggrabangak ti mangpakankan ka, Leon. Uwan angam. Uray iti class a restaurant kat kadwadaklatan, ma'am. Nagadukot nga ibagbagamon na ya. Oh, mabalin ka di? Ti, anya, ma'am? Mabalin ka di nga Agnes Latan, tiyawag mo kanyak, nududwata, nagsarsarita. Ha? Mabalin ka di, Leon? Kwa, ma'am. Kaya't ko nga mahin anasing-singad tapay. Oh, kita, dagiti anak ko. Kat, Tito Leon, tiyawag dakan ka. Saan ka nasabsabali ka dakwada? Iso ma'am. Agnes. Kat di na kumamatawagan iti manang Agnes ta pumaketak nga dandan. Ay sus,
Saan mo't abakat tila ngayo, ma'am? Ay, Agnes. Iso nakababain mo't no awagan kayo iti manang. Nang runan udat datayo. Kasta kat saan kumamot sa bali ti panunot, may ti kinaasidag tirik na kankal yun. Gapo, taimbilang ka, akas kabsat ko. Ma'am, ay, Agnes. Wan, dahi tatipod noon yun. Ang kasanon no, saan lang akas kabsat ti marikna? Anya? Ay, ma'am, ay, Agnes, rabak ko kadilaan. Saan ka kumaama kagura? Anya? Ni, aday tagay man ti order ta. Mangan takit din. Mabisin kan san. Nyala di tanti bagbagam. Agi ang manak na pinatdam ti awis ko mamay kag mirinda iti kantin. Iti asidag ti pistom. Asino ko mga kagat? Nang runa katimpakadampay kan boss. Adaman damaga. Anya day ta, Manong? Adda ka din kaya na mo. Ha? Awan pa'y Manong. Agtrabaho ti mayak dito syudad. Saan nagpaaram? Sanak mo siguro ang makabasol. No, adarik nakin ka. Anya ti? Kaya tiyo asawan, Manong. Dumting to ti kundaway. Nga daypot nukin ka, Dina. Ada ka di sekreto? Asaan mo amay baga ita? Taaguray ka pa'y iti gundaway? Kasta nga rin. Katsapay lang ma. Tasan ka agumura, no maibagakin ka. Saan ba't nga tadakas? Apay ko maagumura Saan nadakas para kanyak? Ngam jak amukin ka. No, saan mo tagidaksan? Nakaida akon. Ngumsan ko amalat iturog ko. Saan asumina iti panunot ko tinagsaritaan mi itay kan Ma'am Agnes. Ay, Agnes. Kan apay akas laad da sa bali amarikrik-nak para kan ko na. Gapo nga tayo ti kinasayaat na. Sa anak amay kari. Kansaan ko akayat apanunutan na agun-gun dawayak ti amin. Awan mo't siguro ti dakas na. Nubilang ta iso ti gasat ko. Kat ni Dory, nagbaloy ti panakisang na kanya. Iti na minsan nga ipapan ko di restaurant. Di nakpayan sinango. Sa bali ti binaon na amang serve kanyat. Gapo nga ta. Tanaaman na amay saklang at driver. Itaman pa akas na adanaw nag-apang panunutan. Ada nga min gayam ti boss ko akanain nga umay iti pagpapaaya kapag taglakwan. Nangugin nagdaton kanya. Baklang ka di ta ibagbagam nagaram ken ka? Saan ko nga amo? Sa anak nga interesado, nubak nangon no saan ti asino man nagdaton kanyak. Tinasken, kat ada na pudno nga ayat iti nagbaitan mi. Ay, sa anak nga agbyag iti ayat laang, no agrigatak matlaang. Panagayat ti kapatgan kanyak. Saan ko atari gagayan ti kinabak na? Piman kamat. Kasapulan ita ti kinapraktikal tap na agbyag kan agnam ay. Ang Leon, ada seminar medya Manila. Iso asi ka pa lang timabati dito'y balay. Awan ma'am. Siya akong timakamu amang sukon, kan mangitulod ka dagiti ubing iji pagadalan. Nasayaat. Amangan kami na makalangos kami iji Manila. Itulod kayo kadi pa iji Manila, ma'am? Ay sanan. Tamay may sakano ti pagluganan may amin ka dagiti kakadwak. Kaano kaditi papanyo, ma'am? Inton bigat.
Agtalagakan ka, Leon. Amok, asaan mo abaybayan dagiti anak ko? Yes, ma'am. Saan kayo ang madanagan? Imbilang kumutan ida kas anak. Agyaman anak no kasta. Ulitak tinaibagak iti na minsan, ma'am. Oray ipostak ti biyag ko para kada kayo. Really? Yes, ma'am. Ngamin, nakasaysaya at kayo kanya. Mas dahawak ka. Sa bali mo tundi ayuyang mo, bro. Sana ko na mapapan iti sigod nga ayuyang ko, iti asidag ti universidad. Talaga ka na nagbaliwan na diya, babae? Uwan nga rod, di nagpayas asikasuhan na nakas idi. Namuan na lang nga may saka driver, kasta? Uwan nga rod, San nakaakursunada nga ta? awan maramidak. Sa bali siguro ti sapsapulan na. Taybak nang siguro. Ay, anyan. Tiyan muna ket baknangak, tadi kotseak. San mo ang mababalaw? Talagang nga dadagiti kasta. Kaya't dati bumaknang. Babaw ni ti panakiasawa da, iti adda mapalin na. Miss, nariti order ko. Yes, sir. Adya ka titinagan mo. Mabalin na mabon. Doris, sir. Sikan sa tikahira nga mapayasika, tinangsango ka niya. Awan mo't customer mi, sir? Rod, kunulatan. Mabit lang, Sir Rod. I-order ko ti order yo. Okay. Nasibukal. Kan isupay ti kahir. Mabalin sa sakit di. Sana dagas no kayat na. At daman amumon ko na? Katlangana, tibag na? Dahita lang, tamidyo adda edad na. Kasta ka di? Ngam sana bali, basta isot pakatungpalan ti arapaap ko. Aniyan? Agan ka Ang mga nodamot to nasawa na. Mamot to Talaga ka di. Asaan mo nga ikaskaso ni Leon? Saanan? Family driver mo't lagayam. Kung naglakit din no baknang. Kasanon, no sinubok na kalaan. Anya ko ma? Apayanas kan nga aramidin na ti kasjay. Ngam saan man nga iso ti pagsaritaan ta. Madadaan lang ti aldaw ko. May sa kanegosyante. Kan balo idinabayag, Dory. Kasta ka di? Adadwangan ako ngam adda nasawa da. Kaya't mo asawan, agmay may saka nga agbibiyag? Wan, iso lonely ti biyag ko. Kasi kamat nga rod, ano kasta? Nasaumon. Anya nga rod ti panggap mo ita? Kan, apay ako nang abalo ka, itinabiyag? Si Moro ti asawa kiti driver mi. Anya? Obing ngamin nga mo siya. Oon adaan na kyo. Ampang mat nga rod Uwan nga rod. Akano ka ditideo mo? Mabalinta ka ditagpasyar. Ay, sure. Inton Sunday ti day off ko. Sige nga rod. Kat sa dino ti pangdagasakan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adaan napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.